Cardom kadukawi Carbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamila pen pinila so video long nani to fanaki one pila bangke wareng warsai puthak sina one pig lo kupia wareng warsai ma kon ana pu sabi cancel se ke do makachar lengdeng ko ans nang jima la so puthak nalitum non la so video long kai ke son thek pon long ikpo nalitum la so YouTube channel la anta subscribe krilang pote subscribe kon la videos tami nalitum share paniba tangke non kupia wareng warsai ma kon ana pu sabi cancel ma la so puthak le lang pononang la pen che than pononang tang de puthot lang pon nang da Guwahati High Court ahin pen kapik lang pon avreng warsai aputhak le nali tum da screen along thek pon long igji nidi long puthot do advertisement alo la so advertisement alo along ke toka son ansi nili nali to fan an than pachini porik po la pen so avreng warsai kapik lang pon la bangki kidam tang la so chiklo 7 February 2025 ani si pak lang pon iklo la pen important dates ke cheng si la bangki lang pon nang nalitum dak thek ponong ikje description la pen put date and time do je number 1 along submission of online application start from non la sochi close 17 February 2025 pen si cheng pon post 17 arni pen si la pen apply last date la panke 3 March 2025 5 PM an si last date lo la pen puthot do thulang number 3 long ke tok pon nalitum thek long je last date of payment of fee la panke 5 March 2025 till bank transaction hour matet bank apor ho sinali tumna so payment bange pi do nang po lapen puthot lang pon nang copy pi sidak ke tok pon ma lada ke tok pon ating polte nali tum thek thulong si online application are invited till 5 PM of 3 March 2025 for the eligible candidates for appointment in 22 post exciting and the anticipated in grade 3 of Assam Judicial Service in the scale of pay 77,840 rupees spent 1,36,520 rupees per month nalitum long ponigji the sedak awareng warsai labangke grade 3 awareng warsai lo lapen kapik lang pon labangke Assam Judicial Service ahin pensi la sowareng bangke paklang poniglo sowareng warsai lai lapen puthot dak nalitum thek thulongji category wise breakup of the post labangke dak category wise dak thak ponlo kon ana category atuman si kon ansi ki pipon ma la so puthak lang pon nang ki cheng sinalitum unreserved along 12 ando lapen SC a category atuman EC a post ki pipon do ST plans atumafan dak hini an pipon do lapen nonson ilitumason la inglong aso tumhan dak bangke ST hills atumafan bangke 7 mate bang troxy apartment dak ki pipon do lapen total nalitum dal theglongji total la bangke ba inkoy rahini apartment an chot la siputhot nalitum langpon thuigon unreserved la bangke bangkri hini lapen Asia category tumphan isi lapen the ST plans atumafan banghini lapen ST hills mate inglong sokhaya tumphan stame bang troxy do lapen kadu ka wependak bang inkoy rahini an apos bangke kapiklang pondo lapen puthot dak dotulang candidates seeking relation under PWBD category must be from the locomotor disabled categories only lapen eligibility criteria la bangke nalitum dak thek ponlong exi kon ansi ke char leng deng keneng jima la so puthak stame dak tok ponlo must be holder of degree in law nat nalitum degree and tang abang phu mata abang phinang po Azad University pen ta choglo da pen puthot da ke tok pon do thula nalitum must not have completed as the last date fixed of receive application 43 years of age in case the candidate belonging scheduled caste scheduled tribes and 38 years of age in the caste of the other lapen the 43 years an labangke arta labangke nalitum scheduled caste lapen scheduled tribe atum bangke long exi lapen kaprek other caste atum bangke 38 years arta tumsi jogdon long ik chotpo lapen puthot dothulang dake tokpon nalitum thek thulongsi details security of the application made for the declaration la banalitum lang ponigon lapen selection criteria la bangke nalitum dak thek pon long expo the competitive examination lapen shall be consist the
preliminary examination lapen screening test la hayu sta and ponik po lapen written examination viva pada ponji lapen interview and ponpo lapen puthot dotlang nalitum dake those candidate who will score 60% or more marks in the preliminary examination shall be eligible for the appearing in the main examination the sinalitum la preliminary exam long jong se 60% bena thak ong pulte alang litum si la main exam long bangke pidun long chadi puta dak tokpon la pen eson penan dak tokpon do na litum la bangke lang pon ingon la pen interview viva long bangke 50 marks and pon pol la pen do lang na litum syllabus ko son sedak kenang ji mala so pruthak sta medak tokpon no la pen ka fill up neng ji ko son mala so pruthak sta menali tum dak theklung ji ka apply afanali tum online se apply neng ji la pen a website la banali tum la theklung ji www.ghconline.gov.in la so website on dami February 1st kali pulotang te la March 1st molom si long ponji photos tame kon ana size se dak ka upload neng ji ma la pen ko ana ki bi ma photo quality ko son ma la so puthak sta menali tum la so advertisement a long si thek pon long la pon la pen long pon igla pon ali tum la pen fee a puthak la bangke dak tok ne tok te ne lang pon na fee a puthak bang dak tok pon na li tum dak thek long si SC ST atum da 500 an pineng si la pen PWBD candidate mate low commercial disabled a candidate atum ne sky sita pinang ne la pen other categories 1000 an ali tum apply fee bang la pinang po nasi ning khang abang phu abang fitum jong si jogdon example te prabjen pen ali tum jogdon igon la pen so advertisement along stame pinang anda ketok pondo ko ppson ma ketok pon la angton details bang ni linali tum hanang than pachini lap bang tek thedat po la sinili so advertisement la bang ke telegram channel whatsapp group long nili send ponik po hodak penali tum lang ponikon dalo la se st hills atum mate inglong so khai fan sta medak penang an bang choksi an apu sabi kensis do la se the charlie ang deng ki do tum mate ning ke claim dun sin ning ke hang atum la bang ke prap jin penali tum jogdon iko la pen ki jog nai mate application la online ke apply ki cheng ponji la bang ke la so chiklo 17 pen se cheng ponik po la pen last day la bang ke 3 March 2025 5 pm ansi dak last day la pen application fee la bang ke 500 pinang po SC ST category setum la pen kapre category atum 1000 la pen PWBD candidate tum sky sita pinang ni psi la dak bang ke tok pon la pen video nani tum share poningo kar biang long ras tame pela ignang la pen pochining nang la pen la son voreng update la pen kapre nani tum update kinang ji pulote nani tum la so YouTube channel la bang ke subscribe igon tangte dumi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an pas tame nilin pen kardom